Kenapa kita sayang Allah? Sebab Allah sayang kita. Mana Allah sayang kita? Allah masih lagi bagi kita rezeki. Tetapi dengan rezeki yang Allah bagi kepada kita, kita makan, kita minum, kenyang tuan-tuan, kita makan kenyang tuan-tuan, kenyang sangat. Dengan kenyang yang Allah bagi kepada kita itu tuan-tuan, kita tak mampu untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kenyang yang Allah bagi kepada kita, mulut kita tidak mampu menyebut nama Allah, tak mampu kita berselawat, tak mampu kita bertasbih, tak mampu kita ucapkan istighfar sehari lebih daripada 100. Untuk kita melebihi akan istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mampu. Tapi kita makan dengan rezeki Allah sampai kenyang tuan-tuan, sampai kenyang tuan-tuan, kita ambil keseluruhannya sampai penuh perut kita dengan nikmat Allah. Tetapi Allah masih tidak marah kita, Allah masih tidak membenci kita. Tetap diberi peluang kepada kita untuk kita berubah,